Da li ste znali da su Big Hero 6 i Frozen zapravo povezani? What? Mislim, pogledajte ovo. Jeste li vidjeli? A to nije sve. Pogledajte ovo. A sada nešto jako zanimljivo, nije vezano za temu, ali pogledajte ovo. Da li se sjećate Winnie Cass iz Big Hero 6? Pa ona se pojavljuje u razbijaču Ralphu. Ralph rastura internet. I to kako se pojavljuje? Pa tako što... pa tako što izlazi na oglasu seksi kućne domaćice traže slobodne momke. U principu za vas koji niste razumeli, pojavljuje se na dating sajtu za odrasle muškarice, ovo ono, nešto slično kao Tinder, ali mislim, ko nju ne bi dejtao.